Hi everybody, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn lesson 94. When did you go to? When will you go to? Sağdaşlı yaxşımızlar. Endi bugungi darsimizda o'sha dunyoni bir aylanib qanday desanglar, bir sayohat qilamiz. Bugun o'xshamagan davlatniki, o'xshamagan rayonlarniki, onundan keyin endi misha tegrik ikki jumla bor. When did you go to? Siz qachon borgandingiz? Siz qachon bormoqchi? Demek hem de bunun bir iki cümle kurulması o bolsun mu? Şu addi ötken zamanın alaydı cümle şekli. Onun da ikin şu addi kelgüs zamanındaki alaydı cümle şekli. Hem şunu bir meşgulümüz. Anafta karanla let's travel all around the world. Demek hem de bütün dünyanı bir kizep kanaklayla seyahat kılayla. Let's travel. Okay. The first city we are going to travel is Athens. Okay, Athens. Okay, where is it? Do you know this about this city? Athens is the capital of Greece, right? Capital of Greece. And the Athens bosa, mushu Afina'nın kelimesi paytaht. Paytaht degenin nemesi capital. Like Beijing is the capital of China. Beijing is the capital of China. Look, you know, this is some scenery from Athens. Okay, qaranglar, Afina'nın en güzel manzarali. Ondaki Gretsiyanın bayrak turda yani. Şuna ama bu hesaptan şu dünyaga dаңlıq sayohat nuqtalari. Sayohat nuqtalari. Onun sırf Afina'nınki andan har xil legend, masalan, har xil rivoyatlari, cho'chaklari, umu qanday desanglar, butun dunyoga dаңlıq. Demakchi bu nima? Athens. Okay, Athens. Okay, next one is Berlin. Okay, Berlin. Okay, you know, Berlin is the capital of Germany. Okay, capital of Germany. Okay, look, you know, there's some pictures about, okay, in Berlin. Okay, qarasanglar bu Berlin'ninki. Bu naiti güzel bo'lgan har xil qurilishlari, onunki manzaralari. And bu Berlin mi demek? Capital of Germany. Germanya'nın nimesi? Payitahtı. Berlin. Good. Next one is Bombay. Okay, Bombay. Okay, what about Bombay? You know, Bombay is the second largest city in India. Okay, bu Hindistan'daki ikinci çoğun şehri ne demek? Bombay. Bunlar bu mavo. Bu Bombay'daki her xil mesela butxanalninki har xil imoratlar qanday desanglar, shuni bilan dаңlıq. Yani Bombay in India, bu Hindistonninki desanglar, shahri. All right, next one is Geneva. Okay, Geneva. What about Geneva? And the Geneva deganimiz nima desanglar? Geneva. Bu Geneva, Geneva is the second largest city in Switzerland. Switzerland deganimiz hamda bir dunyoga dаңlıq bankisi bilan saati dаңlıq bir davlat bor. U bo'lsin nima desanglar, Switzerland. Swiss deymiz shunami? Bu hesabda bu intayin birga bankisi, birga saati dаңlıq. Bu saatning dаңlıqligiga qanday desanglar, hammaylar bilamiz. Endi yana banka. Nima uchun Shvetsariyaning bankisi dаңlıq desanglar? Bo'lib buningki maxfiyatlik saqlashga bo'lgan. Maxfiyatlik saqlashga bo'lgan nimasi nihoyat kuchli. Bu hech qanday davlat, hech qanday hukumat buningki shirkatlarga maxfiyatliklarni bilmaydi shaxslarniki. Shu nurg'un boylar, ba'zi parxul amallarlar hamda o'zining boyliqlarini hamda shu Dunyo bankisi. Yana hamda shu Afina'niki, shu Shvetsariyaninki shu bankisiga qanday desanglar saqlashganroq. Chunki u tutilib qolsa-mu, maxfiyatlikka pul to'nglab qolmaydi degan gapda hamda bu yerda. Shu bu nihoyat dаңlıq bank bilan. What's that? It's Geneva. Geneva. Ondan keyin Genevada hamda shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un yig'inlari naq shaharda o'tkaziladi. Geneva. Okay, next one is Moscow. Okay, Moscow. You know, Moscow is the capital of Russia. Okay, Russia. Okay, and bu shu Rossiyaning nimasi poytaxti. Buni qarasanglar, bu alayidlikka qurilish uslubidilamda bu nihoyat ruscha alayidlikka ega hamda bu. It's Moscow, Russia. What about Rome? Wow, you know, Rome is the capital of
Italy. Italy. And İtalya dese çıkmalarını kalısı maşini gider şunama. In dying cults, sports cars, okay, ulanı mersanla. Ama şu İtalya yasaydı. Onun istemde mesela o akademi kuruluşu. Stoçuk mağalığa, nimmeydanı. Onun genelden yani kanarsan nurgun akademi imaretleri kanarsanla tarih uzun şehir. Rome, the city, it's the capital of Italy. Okay, next one is Seoul. Okay, Seoul. Do you know Seoul? Yes, Seoul is the capital of Korea, right? Korea. Bilimiz, mush Asiyadagi intayin tarakki qilgan bir davlatdan Korea degan. Shuni kelimiz poytaxti Seoul. What about Stockholm? Okay, Stockholm. Stockholm is the capital of Sweden. And agar Switzerland deganimiz Shvetsariya bo'lgan bo'lsa, Sweden bo'lsa Shvetsiya. Ama Shvetsiya ham bir taraqqiy qilgan davlat. Mushiningki Stockholm deganimiz sanla poytaxti. Poytaxti Stockholm. Stockholm. Shvetsiya. Mesela ilgirki nurg'un ekspeditsiyachilar mishadan chiqqani Sydney. Wow, Sydney is the capital of Australia. Australiyaning nimasi? Poytaxti Sydney. You know, Sydney, it's very famous for, like, Australia famous for kangaroo, right? And also, there are a lot of animals there. Onundakin andan mesela qo'ylari, onundakin so'tlar qasiyatda qandarsan dunyoning oldida. Shunami? Xo'sh, ham takrorlab baqala abayqa. Ham davlatlarning nomiga, demak davlatlarning ismi bilan hamda mishadiki, shahar, demak shuniki muhim bo'lgan shaharlarning ismini baqala. Masalan, Greece, Athens, Germany, Berlin, right? And India, okay, Bombay, good. And Switzerland, Geneva. England, okay, London. Spain, Madrid, Russia, Moscow. What about America? New York, right? France, okay, Paris. Italy, what? It's the Rome, okay. Korea, the capital of Korea is Seoul. Sweden, like Stockholm. Australia, okay, Sydney. Japan, okay, Tokyo. Right, good job, good job. Andaqda shu practice qilib baqaylik. Biz abay o'rgangan nomlarimizni, undan oldinqimiz dars so'zlangan, biz oddiy kelgusi zamonda. Masalan, Sydney, it's a capital of Australia, right? So, when did you go to and when will you go to? Siz qachon borgandingiz, qachon bormoqchi? You know, look at the example. Amsa ma misolga asosan qag'illarni mushuni ulgu qilib ishlab baqsangiz bo'lsa, arkadaşlar. Masalan, he went to Sydney last year. U o'tgan yili Sydneyga bordi. And he will go to Sydney next year. Okay, mishariki last year degani next year. Yesterday degani tomorrow. Demak, hamda vaqt ravishlarini, kelgus vaqt ravishlariga mishaga o'tgan zaman shaklini oddiy kelgus shakliga aylantirib bersak ham bo'ldi ekan. Look, New York, right? New York City. You know, he went to New York last week. U o'tgan hafta New Yorkka qanday qildi? Bordi. So what about he? You know, when will he go to New York? Can you tell me? When will he go to New York? We can say he will go to New York. Okay, last week, right? He will go to New York next week. He will go to New York next week. All right, and next one is Sydney. Right? He went to Sydney last month. What can I say about it? So, when will she go to Sydney? When will she go to Sydney? She will go to Sydney next month. She will go to Sydney next month. What about next one is Paris? You know, he went to Paris. I went to Paris the year before last. Year before last again, o'tgan yili. O'zaqi yil, shunami? Andaqda when will you go to Paris? Desam men kelar yil borman.
Bu nima deymiz sanlar? The year after next. Vaqtda nima sanlar? I will go to Paris the year after next. The year after next. Next. Okay, look at the example. Will you go to Athens next week? Beijing. Okay. No, I won't go to Athens next week. I will go to Beijing. And the bununda siz Afinaga bormoqchimi? Kelar hafta desa, yo'q, men Afinaga bormayman, men Beijingga bormoqchi. Endi bu shuni o'lga qilib qolganlarini ishlab baqaylik, savolashlar qaranglar. So, will Sam arrive from Moscow next month? Okay. Kelar hafta, kelar oy Sam shu Moskvadan qaytib kelamdi desa, yo'q, u Moskvadan qaytib kelmaydi, u Madriddan qaytib keldi. Nima deymiz bu ishdan? No. Right? No, he won't arrive from Moscow next month. And that will Madriddan qaytib keldi degan nima deymiz? He will arrive. Yes, yeah. He will arrive from Madrid. He will arrive from Madrid. So, will Helen return to Geneva next week? No, Bombay, right? And one in shekli. Helen, no, she won't return to Geneva next year. She will return to Bombay. She will return to Bombay. What about next? Will you fly to London tomorrow? Geneva. No. Nima? Men Londonga uchib bormayman. Men Geneva uchib boraman. Neyimiz? I won't fly to London tomorrow. I will fly to Geneva. Okay. I won't fly to London tomorrow. I will fly to Geneva. Good. So will you and Tom go to Madrid next year, London? Demek endi you and Tom bo'lgandan sizlar bo'lishunami? Endi bu yerda yo'q, biz unda qilmaymiz, shunami? No, we won't go to Madrid next year. We will go to where? Where? London. Okay, we will go to London next year. So choose the best answer. First example, Lily says that Geneva, Great Wall next month. Okay, demek ki şu qanday qilganligini albatta men har kuni ma'lum B. Yeah, next month in kelgusi zaman bo'lishini. So what's the capital of Russia? Okay, of course it's Moscow, right? Okay, and attention boys and girls, our class will see a film tomorrow at Saihung Theatre. Okay, but when we met? So, bu vaqt qachon ko'rishimiz? When will we meet? Qachon ko'rishimiz? Degandek. Bo'ldi hamsa, sizlar shu kitobning oxiridagi mashqni obdan ishlab, undan keyin tushunmagan yo'ringlar bo'lsa, bizniki salondan shu nimani topsanglar. Bo'ldi, sog'lashlar. That's all for today. See you next time. Goodbye.